waray ba kundi Madam Lilibet Abadis. Ngayon waray ba nga gaado kundi usa gihapon nga anak han Guiuan, usa nga empleyado han LGU Guiuan, tikang ha Mayor's Office. Waray ba kundi Sir Sencio Cabaguing. Kuratsa, maestro.
Sir Sencio Cabaguing ug sugad man kan Madam Lilibet Abades. Thank you so much. Kaya pa man ngayon ko yung Sencio mag-Kuratsa Mayor. Yes. So